Nagini life new East Coast Hills Arpulai Nagini ki Arpulai Kandai gede na po BSF na po Armed Forces but cut na giveaway South Garo Hills Iway North Garo Hills Iway West Garo Hills Shipo Ribhoi District Iway East Janta Hills Iway Ki active cases Barok belum lang hadu mentah kilong Ndris pa San Fundreo pada gini kis Ndris pa San Fundreo South pa Sauhusan They have East Coast Hills but nagini South pa Sauhusan As pa nyo gede giveaway Kendai nyo gede BSF but nyo way gede Armed Forces West Coast Hills lie Southwest Coast Hills Iway Ribhoi Kendai Fulai West Janta Hills Kandrio East Janta Hills Nrio West Garo Hills Hafu R Southwest Garo Hills R South Garo Hills Lai East Garo Hills Mdan North Garo Hills San Di case ki recover mentah si kilong nyo pada kini nyo East Coast Hills Lai West Coast Hills R East Janta Hills Iway but Ribhoi District Iway baru kini nak Iway baru kita recover hadu mentah kira koi hadu Sanspa kat nyo pat ki khlat no ki dong ndre ki samples ki ba ni pa test hadu mentah kasi ar baje kelum lang baro ki long safu ar haja raf saw ki ba test negative hadu mene ar baje ki long safu haja nduspa khatway ki case ki bang hidang up ya ki result hadu mentah arbaji gilong kumba aspa ndai sa buat kibril kibarung spok jelas hadu mentah arbaji jenski gilong arfanyo hajar aspa ndai ko East Coast Hills Arpulai lakini ki Arpulai Iway ide positive case jong Iway contact Iway ide positive contact jong Iway negram staff Iway ide CDI inspector R ide civil hospital contacts R ide returnees napo Karnataka but Assam Iway ide Iway ni positive contact jong Iway ni balong positive seperti kemnya sibit Lai ide ki negrams contact R ide ki Armed Forces ide ki returnees napo Assam Kendai ide ki BSF but Iway ide iba ilok jang Iway ni ki doktor ki iba pulih po Nazareth Hospital the South Garo Hills Iway ide bawan napo Mahendraganj North Garo Hills Iway ide ambulance driver po Kharkuta PHC West Garo Hills Shipo ide ki BSF Ribhoi Iway ide bawan Assam East Janta Hills Iway ide bawan napo Assam. Okay, those positive contacts I have told you about is one is the positive contact is the attendant of one of the positive cases at Roberts Hospital, Shillong. Another one is an attendant at Civil Hospital, Shillong.
one positive case where I told that is a positive contact of one of the returnee from Assam, and another one is an attendant, patient attendant at Civil Hospital Shillong. No, he's here in Shillong. He's from Upper Mopram. Young contact tracing, maybe he's staying in Upper Mopram, most likely from there only. Ke Civil Hospital kalau ni, dan we no pang ni kedan Woodland Hospital bersikamjur, di Jimlong bantu hapo ICU, di hapan transfer ke Civil Hospital, Civil Hospital kedan lah jauh ke COVID ICU. Di itai buat lang bagi attendant itai yang positif test. Itai no pang ni transfer ke COVID minin, napa Woodland ni dilupai positif. Menu transfer. Minin. Transfer from Woodland to Civil Hospital. Itai attendant sendiri dong positif lah. Tengi tes lang ia attendant ni positif. Ini kirim cepat. Ini lain apa kirim cepat. Di lain dan negeri. Kini kita giba don contact begitu don di staff nurse, don giba kita siapa negeri kita up nongpang. Mo kita negeri contact kalau ini lain ni. Dan lain. Ngomong mana air kerteng. Nasibil kalau pun kini nak mulai nongkar. Mulai nongkar. Kumpa kapau mentah apa ni doktor. Kemudian dari apa nongpang royo, kemudian ndai syok tang control kuda ini ke jempang COVID kala. Kayak bagi orang nak buat negeri sekarang pun ni. Ba ndai bagi orang buat negeri. Mo kini kita kontak kita let's buat negeri. Long kami kira kini kita long kini baik kedua yang kita nongpang ni baik kedua yang kita train buat negeri se. Tapi kita high risk contact dengan positive case pun yang negeri. Dah mentah kini kita orang buat negeri sebab kalau kamu long limited tanya ke auto ya kata nama lakon komen mentah nama ni apa ni beri buat negeri. Nomor hadu mentah kan negeri terang ya. Ke services kalau negeri saya. Kemudian tanya tang auto ke tempat play kiwi pada ki tempat